Mame Mau Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so Wofreme Adjoa searching. Anope MPP for Yeni Ablese Crodom. The Ababa best Tiani say, ye better snap Kosiania Brunia. Mabwa de Jack, ye boboa de Jack, Memane Ma, and my dear boy de Jabodria, Papa Papa, a year Juman tem. Ain't in the best answer beton Kosia, more tonso a monto Asante Kosia. A few Kosia ni be, and a snap, Namumodia. Yet now, men these for TikTokers in Pennyphone quality dia tem, can some markets yet and anado. Eden the yilla wo win you na catcher and said anado ne kuna yele. Yankwachi will be out. And some men these for can yakasia, Messofu bin a kind where infantini was it abodea. Yanchi will be out. And the MPP ni bi kwa kana bi asembi no e oni atam won tweti obi akwa ese ya meche no ye papa na na adunya nkopon yesi asuo mo hene a papa ya na anu odi bi be hwi mu obedi di MPP fu atamu wa invite ne se wakeka so onye wo hene papa enti wa invite no wo police station wonmela anope ya NDC fu ansa hjem o kwano ma kwache na tum na wahene ya beto ba ka kire se bawomia wani panum na gina ye ni nyina ye sankwas wanyi twe enyi adoa wo so mo ye sankwas omo ye criminals MPP for ye criminals obi a meche hu se MPP ni kura sekan ana okura tuo ekum obi papa obi anka hwe ankyera na anu ya wo sa de bi bebom dadilum badia behwim wodi bebom na nsanya ni na awotwe. And the one you be so what she was papa no nana do nyankopon akeka se wonimu asuo wonye wahene bia ene nti wa invite no ya meche no enti ya wakabi mame nka bi mu ana ya wakabi mame nchew jeje mpa na yese na ni adin sa ansem hunu we jeje wa medibi sa muade we wa medibi ye chew ye nchew no that time na yese nya kabi mame nka bi ene ya wakabi mame ana kabi mame nka bi na atwam amka nkyere ene ye hwe said ye kasa afa kabi mami kabi na twam amonka ye wa kabi mami kabi mu o e de na ekoso yi ensem akase NDC fo ma na o mo maka wo app yi so pa no na no onyan na kwa se panin ni wo mo fie timi begina ho na na do panimu etese emma ya memu anketu adantamo empanimfu a waso mu hunu nyansa ensem a mo ka to papa we so ekangu nanim asene bawomia so bawomia kula ne ma de da wo ayim obi anka hwe ankyere wo mo efise politics de obi atimi ka na adwene a opa kyere wo by NDC fu hunu say ye politics ni afa ne personal ni ye kan sama kese ni wo momo no ya anche wo mo hwe app yi so a me wu nkofo bebre video a ensem wo mo kan ye ya no kware so mo kan fa ye ho aye de se ye de ne wo mo a ye ne wo mo aye kra de nye yasem na ye mpanimfo minitimi kakasa bi nkyere asiedu nkatia ana mahama adwenkyere de ye nyina ye be kyere enso no na nadu mu ja to ho se de wonantwie ni dua anka ne to okonfo anka wonsam aposo ubejem jeje ojemu ayile suo jeje ojemu ma akofo ayile suo no kofo ojemu ma tamils ayile suo na tamils jemu ma mahama ujemu ma nanado susa asa bejemu ama emle ye ni kaso awiase na kurukuru a awiase twa no ho bibia timi sesa o eya abatuo nyesa ndisi fo mo tena so mube free power mo dia musi mube twa 20 years kola mube free power ene maso o ma wemu Ghana ha na mahama na wunya sitting president 2016 na ya tutia opoto wunya 34% ena wunya 34% ena wuchinchi mwa 2020 usa lusu ye ena 2024 uba 2025 uba power sa na o men ya ba 20 ye amai maintain say one party diso da ade ahenie sabi otumfo me bom mu na mabom mu ase me bo odi na mabom mu ase eno pe no bi ntimi ntu na se president monhwe ne ma biye
ya papa nyame cha wachi wado ba kwa aba hwi ni ho abeyew papa we di abedi MPP fo atem obi a invite na anchi no ewiase di adane edani ewuo wo ho yale wo ho edam wo ho enifre wo ho stroke yale wo ho na mohwa niema biye suom it is a boy we yan so ne so krono say refi landing ba ya wonya sika kakra ode kosi hotel bi akofa kola 18 years 19 years ne ne twempena ono na yira ono na wo nkwala no waja na akofa kola kete okona ko we ahyi no hye mununkum ma okofa fire service for bakro mutimi num ja no na president Mahama nyimu no ko ni post what you say ode rubber nkepogu ninsa odo ho na ninketenkete jimi nhu a obana ko we akyekire wi a 2x4 dua kura swa onu kokwasi ring gold ni fie na kire suomfo enkwala wi nom gama de se ofase yesu le ofa ne ofa na me se monyi no fie abodan fo nko an to ko de se akyekire wi na odi maponko be kokoma enti se a chopa na ne mama ye ma MPP ni Ghana fo no pa yi se enu ga suomfo mpanifo nyina hia enom de ahema no se me mpeche o masuomfo what you say because wa obon ya to ba bi nka na sa kwesi ring gold ade na yedam eti wo ye ne den dam ne beba na wi ni so onyai wo hu o kwa no akikire wi ni na se da ho a ye fensen ablantie onya 20 years 20 montra wi na wa kikire da ho no 20 years abemo o timi montra nti yesre mu acha pa ne de mamu because as ablantie we no ade na be ye dam eti oho a no kwhye anaba ontu hu se wonte ne nka na se wi ni wate so da bale chine bebre ne pe na ba nti yesre mu mo fa nche ne why mo fa nche mo fosu ya penten on no desk yesu yi opa mo chew oso opa chew mo fa nche no naja ye fensen o baboni a o ye den abetu ba bi nka sa akwa gini fo bodamfo ya ye fensen nyansa bi ni trimi wi ya agi na dwen no nti ye pa mo chew why enie esu mu hia nkasa ana odase no nwe esu mu hia nkasa ohin oman hia nkasa ana odase no ti wei ene poni tumi kakra bi ohin yo ana osi o mini kontri hene enti sana tie dia abusuan so a tie ni yo abusuan so a kontri hino aduru musunie eti mumpo mo de hyemra enya so mu hini ne kofa akwase we ni ba yo mame nkoleti mo ha enya aso mu hini ne kofa no na mum na busuafo na omo so esanse dam ne wo fie ho ntiro oso mu hini se aduru bra esi kontri hini enti abusua ebia me fanse abusua fanse bia na muna aduru muso eti munyi bema ba ko mumra satem no na jelman zu Finlandia ba ya de ni free prison aba en wonu mi se busua so de unye fre butre ba yin mi se enti sa akwase empani we no na sem wo kotu de nanka hene na duru no so pa no wono na sem one ni nia wo a enam so wo na kotu kwa na ya mfa ama no oye bukman e o kade sesi a de na oye pani a hene duru so no anom de koma akwase yi se o fre butre ba nti ana sa busua na wo firi mu no ekofa abuai efe bro trebanti no munum se wa ko jeni kwa na ba yedi poto no oto ontimi ma ero babia abiem wa kodam emfie num ana yedi poto num ba fie o ba fie no ana busua no edi mirika hu ni ko ma sumhe ana sumhi on de se mo na mo ya busua ana mo hwem na mo se oni nipa oso ani se mabusua num ana no so je no oya amane ne amamre eni se gunya so abosumi nsia ana so mu hiti se dabi sa kwase wako jeli mfienu sa buwe woni nua bawo sa buwe wi headquarters ewo omabusuam sa buwe eye bodamfo enti hwa pe ana osan ebodwa ana mutu na de so abosumi nsia ana ro na asimpaboa ana brande ko twituo ko fa boys do beku ohin no ana oche hin sori ana oche hin sa chi no atum oche hin sa chi aboye o abo kwasempani we akwadwimi foi
oche hisa chi ni tum and this what say bia osori a o di Akufo do atem e di Akufo do atem a eye chi a oche hin e kire nse wo ye be ma se no and ntoma dia mo fa se mutirim se meti ai metime tontoma atutu asimi ho hene a obi enso me metime ato chahye se me yo hene a me amaso ameche da sen ye butu nti ne ai double defense nantwie aban ai odwan aban metime apam bi di ahye obi anim ni asem enti amanfo mo ka se ane na oche hin tra ho da bi wawro na asem paboa oche hin atunade so oni ohin bia na wasesen kwasiafo bi mu hwe ni video no mo boys ne dinati mu hwe mo da mo hwe boys ne dinati no mo hwe na chi must sentence of Robert to 40 years in the world. And I hear that. Mom, ohin ben ana san kwasiafo we ade guniti ememu na wi fonku a so hwe na chi wona wo mkoba na wi fonku a etu ya no ma twesika wo so ana obi ato ne pa wi etu ote wono otete ko visa ya to ne pa wi ana ni na musa na jimi ene boy yasem obeka ye ehimfa ana chese we police fotimi ko chense yakoche no munni dwumadi nti dia obepa ache wo onu begina asomhene namu pache se eyenim guase ma ochiman eyenim guase ma asomhene eyenim guase a ebetimi abokuro enti wo pache wo ana wo kire se mo bi enfo na sem serious because onipa no adwen no efia ofrimu no omu adwen mu kare adwen mu yare enti nka wo sinti sa eye court ana omra no machiro and obetimi so approve a ofie obetimi approve se mu fie wi ni de obi anim the whole asu evidence gua obi anim se mu fie wi eye be ayi uyi nsu a e bia ye no mu a wi ena ye duane kese wo mu fie eti won mu so ko dina court wa na se boy ne ko kas extra police for ba ye ba ye nhwemu ombedro so mu a akoda wa wi ambodi nya enim sa akwase ampani eni ne fie enti ene sa na tedia oma police nche no ne empane hye no after all odnetum na otwekra na otwemienu a anase 3 days kra na yes wa punish no that's all isu bia kase matero na anya woda na de meti kwa se o se ono se boy ne adidi na tem ena meti ye krake me se ono kwase we se obi adidi na tem enti aye ne ya ye John Mahama owie ye no odi nkwasase we na wie ye no ana John Mahama se bra na beje so mo he de Mahama de man ye wie na John Mahama emma ni ne ba omuntali on de so ni dwumadi se de emi so mu na emamuru ko bu onie emi ya se pictures ni so e wachiri enti e bia na ma hu ni ye wono di finfin no GCS board member Ghana community exchange aboy a board member one would not na why so kutu and John Dramani Mahama on there obi jimia near money position who so ama position and yansafo position da aboy GCS